Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultanik. Allahumma la nu'ti thana'an anta kama asnaita ala nafsi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa'alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala jalla wa ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mahuli mga palanggungan haagam Islam. Itukbal nato sa taud sa sanglitan iram puputihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mapatut nato pudyon, mapatut nato sangliton. Kalna siya nagpapanjari hakatan, piya panjari. Labi na imbang sa jin, iban timbang sa manusia. Awayroong maksud malaingkan, tumunay simparjanjian pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pemparjanjian sing kita iban sin Tuhan Rabbul Alamin, wayroong darugaing. Amuna im magtag-ipon hakatunggal niya. Tinasawabatu salawat iban salam papanghu natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hinapusan Nabi iwan Rasul naraat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magpasampay sin talaggo-laggo amanat.
mamayta sinta lagu amanat, din ha mga amanat hiyang la sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maun panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pabaitaan in ummatini, bunal in ummatini laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in paghula-hula sin din diha alam dunyawiya ini temporary ra. Dahil nasa babet pagka in paghula-hula din di temporary ra, ingin hawabaran ka temporary ra, ingkatan uno-uno na iniabot si manusia hakabuhi na dunya, inyan katan temporary ra. Dahil nasa wabiyat bulan sangan kita ni sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni maligap sim paghula-hula dunya, karena in dunya bisa mo paunuhon dunya. Angkan nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunyatu mal'unatun wa ma fiha. Bunal-bunal to din dunya ini hambuk ceren hamanga mal'una lialaknat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga roon halawin niya amin mga manusia, kaya lupahan nila in perjanjian nila iran sin Tuhan Rabbul Alamin. Mga manusia kaya lupahan nila in paghula-hula nila riha dunya noong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon dahaut sin kanuman iran sin kapituan mahang na noong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in magpakaliukan niya. Umat Islam, tumtumun na to in sa lagu-lagu amanat ka to sin Tuhan Rabbul Alamin. Tumtuma ingin hawa barante ni amanat ka to sin Tuhan. In uno-uno na hasil taha alam dunyawiya, in ini amanat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkatiap-tiap amanat, kaya pag-amanatan kita sin Tuhan, tubay-tabaytaan ingin hawa baranta. Ang hambok waktu rumatun dahin waktunya, pangasubuhan na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amanat yan. Bagyunot tahakabuhi din amanat yan nagbarakato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat alta, mahasil tarihatunya, mataudiwan si matityo, dumatong din manusia paagya kiamat, pangasubuhan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat kawasa, demikian dumatong din hambok manusia, walang pagduarwa, way pagsaksa, inhambok manusia, dumatong din paadlo akhirat, pangasubuhan na sa sinsalag-lagu amanat, hatungod pin pagkawasa, bang pakain niya piyakay, bang diay-din ang pagkansal niya, piyang lungkop niya ka, atawanahin ang tiranan, in pagkawasan niya, nakarihil kasanlangan pabang sa manusia, atawanahin ang tiranan, in pagkawasan niya, kaya kusog sin pag-alama, kaya kusog sin pagparastaya, sin hambok manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga yatukatan, in uno-uno na yan, hara ka to sin Tuhan, baitaan natin ginhawabaran natin. In yan amanat ka to sin Tuhan. Din ha mga hapangatod na sinalong si amanat, amun sa baba na amanat, amuna imbiyos yarikato hagin hawabaran natin. Amuna imbiyos marikato tanusin Tuhan. Din ha mga panguta ta amanat, din ha mga pangdungog ta amanat, inyarikatan hagin hawabaran tani amanat sin Tuhan. In pagbihil ka to sin Tuhan amanat maripagin hawabaranta, tumtumun na to aunda siya tubtuban. In narikatan temporary tasya. Dahil hasabab yat tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tauhalul akal, pagkakaingatan niya, in paghula-hula niya rihadunya, di na kita kumakal, in paghula-hula na rihadunya, siya para tisin Allah subhanahu wa ta'ala aparmannya, walladhi anjala ma'a minas sama faqalata bihi nabatul ard fa asbaha sima. In saparati long sin Tuhan sin parakala pakarajaan sin manusia di dunya, biya sin saparati sin ulan timu din dito hata asarap mari. Agpabang siya timu, way na makapagangkan niya, suway siya tumurong mari pa dunya.
Ampay manusia mang dumatungin ajal na wayroong makapagang nga sa siya maglayin din alam dunya paalam ukhrawiya. Hakaybanan ayat upamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Masalul hayatid dunya kama'in anjalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatil ard. Amun pagturun sin tubig din hataas langit nyari sa padunya naglamot ng kataan uno-uno na kiyaturunan niya sampai imbinat sampai mga gamot aming mga panyanom atau mga kasumping-sumpingan bang siya kabutangan nakatuan sinulan tumuho siya sampai tumuho siya impagtuho niya yung temporary mayta sarap bang nagkakitaan tumunan ulan din hata in mga panyanom amin niya matay na mawulit siya indahon na manggadung-gadungan sa puwasin manggadung-gadungan yaong inut-inut na siya mamyaningan pag umutin inut-inut na siya mamyaningan inut-inut na siya mapakpak hakad al-haya bihan nung sin mga sila ulama ingkabuhi sindi hamano siya abapusudod niya hatilin mano siya di halam din niya niyari kita limahin imag na kita bata-bata sinunsong lumas sampai magbalik na sa kita matupa at law akhir bihan imano siya din hasarabiyat imano siya mangyari kaingatan unut-uut maksud na may ta siya piya karisinto ang paalam dunya tanto-tanto malawa na siya hapaduman tanto-tanto masasat na siya sin saitan tanto-tanto malumot na siya sin dunya mangyari kaingatan bang unut-uut maksud sin Allah Ta'ala piya karisya padunya ang pakitabiusan tingginis babarapa mga kanikmat-nikmatan wapi ampusikum apala tubsurun long sintuhan rapul alamin atud bakaw moong pagkinhawa dong rumiwa ingin hawabaran yan in nikmat sintuhan mahal ka tenha katam mahal ka bius kay mo inyan amanat ka tusud Tuhan den ha mga sa halga amanat bius ka tusin Tuhan dihil hamano siya amuna inakal si manusia intanda sin halga sin akal si manusia wayrum pakiasuy-suri naman hajaman nakauna sampai pajaman bihaun pajaman susun wayrum manusia amun iyan lo nya pindahan tay akal sin hambuk manusia kalna bihan ta si akal supaya rumayaw inakal si manusia way inyan dalil in akal bius kay musintuhan amunan in talagku nikmat yan ughara kay musintuhan bilang amanat kay musin Allah subhanahu wa ta'ala angkan mga umat Islam subay na to pakayon marayaw subay na to tungtungon marayaw tungtungon na to ingkahalan sin dunya bihaon halawm sin kaharubiluhan tungtungon na to in dunya bihaon halawm sin ginis babarapa panukat jimatong habang sa manusia dahil sa batibyusan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala akal pasupaya makataliin akal ini bang unut-uut maksud piyakari kita sin Tuhan paalam dunya wayroon maksud sa lagu piyakari ka sin Tuhan maripaalam dunyawiya pakayon tay nakal bius kato ipagtumtum ta pakabasaran sintuhan na to Rabbul Alamin amuyan angkan naon mga parakala liangan sinsara makakangit sinakal sin manusia kay mahal na nikmat akal bius sin Allah subhanahu wa ta'ala angkan na manusia mangyari na usalo ni nakal na pakabayaan sintuhan hangkan na manusia baginakkan na rin na usalon hapag-agama siya parapi sila Allah ta'ala manusia yan biya sa parapi tabiya yung binatang mahita law sintuhan na to Rabbul Alamin lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adanun la yasma'u walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha
ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafilun. Awan naman siya nikmat talago biusin sin Allah subhanahu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Biusan kita sin Allah ta'ala akal. Mangatayan ta kalna sin akal ta. Sa awan din naman siya mga muharramat, mga liangan. Dehno. May ta liangan sin Tuhan im mag-inom alak. Sabab makakangit sinakal. May taliangan sin Tuhan im magdang sin makahilo. Sabab liangan pagparihala sin Allah Ta'ala sinakal sin manusia. Liangan im magdang sin usaha rabbus makakangit akal sin manusia. Karena inakal nikmat dakula biyo sin Tuhan Rabbul Alam. Sa bangdi na usalun sin manusia inakal nila pakawayan sin Tuhan. Amo pa inhiragan nila amin bukun haram minsan inyo makakangin hakkan sila sa imahalakan nila bangman sila makasin hiragan nila inyan mga umat Islam kita abah ingkangian si manusia magdarang sin haram makakangi akal bukun hambuuk sa jengkug tanan kita nyo kata may ta kaanakan nato nag-school haka school-schoolan. Angkan na ing kawajiban kato tan magparihala kita ng sinakal. Parihalaon nato ing kaanakan nato. Parihalaon nato ing kauman nato. Parihalaon nato ing pamilya nato kana managpo kanginan. Ing magdakang siyabu. Minta kung manginak ka si manusia. Bangki mangi indo akal si manusia, sintu manusia, inupat manusia. Tumtuma inyong katamang dahi pakamudaratan. Amuna imahinang sabak. Ingkaanakan nato di na makalunsul. Amuna imahinang sabak. Ingkaanakan tanyo magguwa na halang masagpas yung kapiridyan. Banging kaanakan tanong paka-iskul-iskulan, bukun na mutmain na, bukun na masaya ng pangatayan na po. Kaya nasinzila dato akahalan. Alhamdulillah, magsukur kita nusin sa taod-taod pagsukur pa Allah. Yan yung mga ulama na to. Mang bukun sabab si mga ulama na to, manglalang, pahinang maray, mangdarak, pahinang maray, hawalan pagdigil kanila. Walang pagdagdi kanila, makaulong-ulong sa inutuan ng mga kaanakan na to, kay school-schoolan, sa magsukur kita niyo pa Allah. Yan, ginawa yung mga kaaliman, yung mga kaulaman, mamita sing kasabunanan, wayon nga hulat katutan, di da mga yuk katutan yung tabal, di da mga yuk katutan yung sir, di da magpakad di katut, mangman, dumayaw yung kaanakan natin. Bangman masalamat yung kaanakan na po. Bangman gumayaw yung pakaradyan sing kauman sing kitan. Inyan nikmat talagu amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Ini mga palanguan haagam Islam di ini kakautan sin hambuk manusia sumagawa suway ni pagtarang-tarangan sing kitan ni kalna inni matdakula Diyos katutan sin Tuhan puas sin pag-ara maamunan akal Diyos katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanil mga manusia Diyosan sin Tuhan akal Diyosan sila pangatut Diyosan sila pangita Diyosan sila pangdungog apabila niri na usalun sin manusia pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia yalong sin Tuhan mabiya sa parati binatang tarakal ing kaon niya biya da sinuway. Hayta. Kita ba mga umat Islam? Aun din ha mga binatang piyatan dari sin Tuhan. Yung binatang wayroong binatang tarakal. Sa makita na kawiyaon tabi ang gatus tabi aun waktin binatang tarakal din naman siya. Hayta.
Imbinatang tabiyaw mangusya painumun sin makahilo di ang minum. Kaingatan niya makamudarat kanya. Sa imano siya kaingatan niya makamudarat kanya inumun niya. Hangkan na long sintuhan imano siya bangdi na usanon inakal pakabayan sintuhan. Ulain kakalanam biya siya long sintuhan sa parati binatang balhum abal. Labi pa rin na binatang. Mga patpalanguan ng maakam Islam. Inuno-uno pakaradyaan di hadunya. Bisang pamiabutin parto sa hanta patutong lapis langit limiw pa. Ukap pa impagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw na kahinang kasaan, makahinang kaudusa, ukap impagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi bima yarwi an Rabbi jalla wa ala, ya ibnu Adam laula balagat dunubaka ila ananis sama' Tumastagpartani ghapartu laka wala ubali. Ya kau anak apu Adam bisang palongsin Tuhan miabot ng partusahan mo papitong lapis lang ilaanan sama timubtub na palangit liniw pa siya apabila kita mangayok kaampunan patuhan rapul kapartu laka. Tuntunon na to ang mga ipon sin Tuhan partusah na kalandok ng dusa sa dumatong ngambuk adlaw kalasahan sa sin Tuhan. Isu maku min Allah Ta'ala muna yung mga tao nang miyabot ng partusahan nila papitong lapis langit at kala magsusun na sila sin mga hinang nila magtaubat na sila sin matan magtaubat pa Allah ay maana taubat magrujuk magbalik na sila pakabayaan sin muna yung mga manusia kalasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kaampunin pa sin Allah Ta'ala yung partusahan nila murah-murahan mga panangguan haakam Islam alam kita ng kasalamatan alam kita ng kasanangan labi aula halom kasalamatan ng mga kaanakan na to halom sila sin aming pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kita nyo nakatan karena bihaun ng pakaradyaan sin dunya gimwa na yung mga kakarib-kariban gimwa na yung kataan kasasat-sasatan haumati ni rin sa hambuuk dain sanjata na to magbalik kita nyo maripaakama mamatay kita nyo simpagtakon takwa pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuran intaming na to hakangian din di hadunya dakan paalam barzakhiya sampai paalam ukhrawiya apabila nausal na impag mabuka haununo pakaradyaan haununo parkala malagbunan sanjata na to din ihadun na tagpakpaadlaw akhirat insyaallah aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آمنا يا أرحم الراحمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن آونهم والمنافقين والمنافقات ومن لف لفهم يا رب العالمين.
Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Kum ila salatikum yarhamkumullah.